ساڵانە ئیران لە وڵاتی خۆ بە سەدان کەسان سێدارە دەدات. گەلێک جوان کەسان ژی هەمابێژە دادوەرنینە و ناهێنا دادگەهکردن ژی سزاین جور بجور لەسەروان دەهێنە ساپاندن و تهمەتێن جور بجور دەهێنە سێدارەدان. دو سێ کەس ئەڤروکە کەسێکێدی 5 کەسێندی دەڕێزێدانە هەتا کووانا ژی سێدارە بدات. نەتەوێن یەکبووی لەسەر سێدارەدانە ئەو قاس خەڵکی لە ئیرانێ هاتیە دەنگ و داخواز ژە ئیرانێت کات سزای سێدارەدانێ ڕابگرن کەنەداژی ببیان نامەیەکێ داخواز دکەتن ئیران پابندی یاسای ناودەوڵەتی بیتن ئەو قاس خەڵکی سزا نەدات بەهێلیت خەڵکی بخوان پارێزەرێک هەبیتن بهێنە دادگەهکردن پاشی سزان لەسەروان بهێتە سەپاندن. لەسەر vê mijarê û daxwaza netewên yek bûye heta çi qasî de îran li ser daxwazê bihête deng yan ne ji hêjayê Teymûr Elyasî berpirsê rexistina mafên mirovî Kurdistan li Cinêv dipirsim. Hêjayê Teymûr gelek bi xêratiya Kurdistan 24 piştî 14 salan zîndaniyekê Kurd li Mehabatê di zîndanê de evrokê hate sêdaredan. 5 kesên dî li bendê ne li ser heman tuhmetê ku cudahiya bîr û bawerên ûlî ye fikrên ûlî ye bihêne sêdaredan. Evan kesên henê dadwernîne parêzer nîne bê dadgehkirin dihêne sêdaredan. Netewên yekbûyî daxwaz ji Îranê diketin sêdaredanê rabigirîtin. Bi re'ya te Îran dê bihête deng li ser vê daxwazê? Spas ısrarlı ew li bînanê xoşewîstî Kurdistan şar diyare serta divê ew bas bikim ke pirsî sayê li sêdara li Komarê İslamî Îran pirsî cêbijêkirinî edalet Komarê İslamî Îran her katek tûşî qeyanî siyasî derûnî ya derekî dibê rêje edamekan tevê dijî Kurd û Belûç ziyadeke. Bu wênê li setayê salê 2023 li Îran nizkî 640 kes edam kiran. Kilowana 160 kesan Kurd û 130 kesan Belûçin. Îran kilê yekemî heye li edamekan li dinya. Ziyatîr li 60% edamekan li Îran ew kesanê ki bi hoyê siyasî û edam dikirin Kurdin. 25% Belûçin. 10% Arabin. Nîveyî zindanên siyasî Nizam sedem çiye lê ez axiftina hewa gelek fam nakem belkî dengê we gelek baş nebîtin eger hevkarên min jî harîkar min li ser vê mijarê ji bo ez zêdetir bizanibim mêvanê çi dibêjîtin. İran li ser astê cîhanê di rêzbenda yekemîn de bû sêdaredanê. Bûçî ew qas ya pirs ev ye. Bûçî heta nûke welatên cîhanê saziyên navdewletiyên mirovî nekarîne rêya Îranê bigirin. Sedem çi ne? Bidaxewa li Komarê İslamî Îran ew pêmana navtewêkan ya dawakarî komargehê navtewî li pêwendî legal rêzgirtinî mafkanî mirov pêmana navtewêkan rêzî negirtûye yanî pê giring niye. Taku esas welatayên Rojava li pêwendî legal Îran hemşe pirsê ticaretî aborî wan pê girîngtir bûye taku pirsê mafê mirov. Belam wek ewro li raportî Cavîd Rehman raporên tevêkirdokan beyan ki ewro bilaw kirawe bû korê giştên tevêkan nûsabû hatuwe ew ji bas ew dika ki Kurd û Belûç bi rastî yekemîn qurbanî siyasetî edamî Komarê İslamî Îran. Wek basim kir ew pirsî edamkirin li Îran pirsî edaletî komaretî pirsî dadwerînê wana. Tenê ew katek rejîm hes dika ki li metersî de li Qeyran de dest dika bi kuştarî xelkî bi taybetî Kurd û Belûç. Bidaxewa wek Komarê İslamî Îran yanî kuştinî Kurdek ya Belûçek bihayekî siyasî gewrê niye. Wate kemtir dişkirinî naventewî û navekî Îranê şêwana. Bi xatirî ew ye ke Kurdekan Belûçekan ziyatîr edam dikin. Li palê ew de divê ew bilêm ki Komarê İslamî Îran hemişe ew siyasetî tûr û kuştin û edamkirin wekû emrazekî siyasî wekû wesileyekî hukûmkirin bikarhênawe. Boye eger bêtû li ser dawakariyê komargehên netewî Kurkan waze li edam bêne yanî ew wesileyê hikûmetkirin li dest dida. Yanî kotayîhênanê Komarê İslamî Îran e. Boye bi rayê me taku Komarê İslamî hebe ew edam tevê dijî Kurdên tevêkanê Îran dirêjê dibe. Taybetî wek basim kir êsa nizkî 300 zindanî eqîdetî Sunî Kurd heye li Îran. Bi xatirî tenê ew ke karobarî aynî xwe yan pêdin. Bu wênê li Îrana li Taran nizkî 1 milyon Sunî heye yek mizgewtî Sunîyekan li wê nîn. Boye siyasetî Cumhuriyê İslamî dijîn tevêkanê Îran dijî Sunî ye dijî aynekanî cewazpedî ya resan û bihayekan e. Başa.
بتایبەتی درێژبەندە یەکەم سێدارەدانە کورد و بەلووجان جەنابێ هەوە دبێژیتن مەسەلە زیاتر گرێدای سیاسینە سازیên وەکە سازیە هەوە و نەتەوێن یەک بووی وڵاتên دەموکرات خاص چتکەن حتا ku زێدەتر کورد و بەلووج بتایبەتی درێژن یەکەم داین سێدارەدانێ نەبن لە ئیرانێ بۆیە ئێمە وەک کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستان لە ژنێف سبێنێ لە 16مین کۆبنەوەکانی نەتەوەی کردەکان لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی پێکهاتە نەتەوەی ئاینیەکان ئێمە دووبارە ئەو پرسە دەهێنە گۆڕێ بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە ئەوە 44 ساڵە کۆمەلگای ناوەندی بتەبێت نەتەوەی کردەکان کۆمەڵی ئیسلامی ئێران محکوم دەکات بۆ ئەعدامکردن بۆ پێشەکارەکانی مافی مرۆڤ لە 5 ساڵی ڕابردوودا هەمیشە پرسی کوشتاری کورد و بەلوچ وەکو بەشێک لە دۆکومنتەکانی گوڕەکان هاتووە بەڵام تاکو خەڵکی گەلانی ئێران تاکو بۆ خۆیان ڕانەوەستن نێنە شقامەکان خۆپشانان نەکەن دژی ڕانەوەستن کۆمەلگای ناوتۆی بداخەوە زۆر کار ناکەن لە تەنیا شوەیەکی پرەنسی مەبدەیی هێندێک ڕاگەاندن بڵاو دەکەنەوە ئەوەش بڕی هێژەگای ناکە چونکە بۆ ئەمان ئەوەی زۆر گرنگە تاکو ئێستا هەمیشە پرسی ئەڵگۆڕووی کاسی و تجارەتی و اقتصادی بۆ لەگەڵی ئێران تا پرسی مافی مرۆڤ باشە هێژایە تەیمور برەیاتە بە سێدارەدانێ حکوومەتە ئیرانێ دگەهیتە هەدەفە خو؟ نه لە بۆێنە لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی مادە بۆ بەهێوشەرەکان لە سەرتای هاتنەسەرکاری کۆمەڵی ئیسلامی نزیکی 17,000 کەس ئەعدام کراوە لەو پەیوەندیە لە ئێران بەڵام لە زمانی شا یعنی پێش ساڵی 79 ئێمە نزیکی 400,000 معتادمان بووە بەڵام لە ئێستادا 9 ملیۆن ئینسانی معتاد گیرۆدەی مادە بەهێوشەرەکان هەیە لە ئێران ئەوە چارەسەر نییە ڕاستی وەک باسم کە تەنیا وەکو وەسیلەیەکی سیاسی بۆ سەرکوتی گەلانی بندەست بۆ کنتڕکردنی خەڵکی کورد بەلوچ بکاری دەهێنێ ئەدام لە ڕاستیدا ئەدام هیچ چارەیەک نییە بۆ پرسی مادەی بەهێوشەرەکان یا بۆ حەلی مەسەلەی کورد یا بەلوچ نەتەوەکانی ئێران تەنیا وەسیلەیەکی سەرکوتە ئەویش بە هیچ جێگا ناگا بینیمان لە ساڵی 2009 چەندین ئەوەی شۆڕشی ژینە نیشانیدا کە کۆمەڵی ئیسلامی ئێران هیچ ئایندەیەکی نییە لە ئێران تەنیا ڕووخان نەبێت باشە هێژای تەیمور ئالیاسی بەرپرسەری خستنە مافین مرۆڤی کوردستان لە جنێڤ گەلەک سپاس